Кечиңиздер урматтуу бүгүнкү ушул Тайтамыр Кадыр сынауларына сынакка жарыяланган келген кадырлуу коноктор эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Албетте ушул биринчиден ыраазычылыгыбыз бул өзүбүздүн каракылчалык агайларыбызга изилишке билдирип, анда эмесе сөздү Сооронбай Юсуев агайыбыздын сөзүнө жазылган обону Тайтамыр Кадыр Абдыкадыров Батырандык таашчыларынан аттуу макулдуу кабылсын. Sensin erkin ıskın dağları, bir de çakın bir dağısta karaları. Çürük tırtır çüründü uykalar, tüttün beni köprüne sanalı. Ümit oldu üst üstüne damcılar, çürük baykuş gününü şancılar. Ay çiğgem ayçısıydı damşolar, bütün dağı gözündü karşılar. Ay çiğgem ayçısıydı damşolar, bütün dağı gözündü karşılar. Meydan sayıldım çıkkansı bağramı. Sesim geldin жақсы çorum жаралды. Жоқ дегенде tanışınday қарады. Sesim geldin жақсы çorum жаралды. Жоқ дегенде Çok degende tanışınday